Ese mbere yo guteka inkoko ubanza kuyironga? Niba ubikora ushobora kuba utekereza ko ari isuku. Ariko se wari uzi ko bishobora kongera ibyago byo gukwirakwiza za bagiteri? Mu gihe nyamara we wari uzi ko uri kuzirinda. Ku mbuga nkoranyambaga iyi ngingo ikomeje guteza impaka. Hari bamwe bavuga ko kuronga inkoko ari isuku, abandi bakavuga ko ari umwanda. Ariko se abahanga mu by'ubuzima babivugaho iki? Inzego zitandukanye zita ku buzima n'umutekano w'ibiribwa ku isi zivuga ko udakwiye kuronga inkoko mbisi. Ndabizi ubu ikibazo uri kwibaza ni iki kimwe. Ese ko nari nzi ko kuronga ari isuku bihindutse umwanda gute? Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Reading yo mu Bwongereza bwerekanye ko ayo mazi yakoreshejwe mu kuronga inkoko ashobora gukwirakwiza za bagiteri. Dr Jason Curtis avuga ko n'agatonyanga gato k'amazi warongesheje inkoko kaba karimo amamiliyoni ya za bagiteri nka Salmonella cyangwa se Campylobacter. Gusa iyo utetse inkoko ku kigero cy'ubushyuhe gikwiriye, izo bagiteri zirapfa. Ahubwo kubera ko iyo uronga amazi aba atarukira ku bindi bikoresho byo mu gikoni, aho niho ruzingiye. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko niba nyuma uteguriye kuri ya meza yatarukiyeho twa dutonyanga nk'umugati, salade cyangwa se ibindi biribwa bidasaba kongera gutekwa, ushobora kubirya byanduye ukarwara. Campylobacter ni imwe muri bagiteri zikunze gutera indwara y'impiswi ndetse n'izindi ndwara zo mu nda. Abahanga bavuga ko abantu benshi bayandura batajya kwa muganga, bityo umubare nyawo w'abayanduye ushobora kuba ari munini cyane kurusha imibare itangazwa. Izi nubwo ari inama zitangwa n'abahanga, hari abantu bavuga ko batazigera bareka kuronga inkoko. Ariko mu by'ukuri kuronga inkoko si cyo kibazo. Ikibazo kiba amazi warongeyemo iyo nkoko ndetse n'ahantu wayirongeye. Hari n'abavuga ko bituma bumva ibiryo bisukuye kandi ko nyuma yo kuyironga bahita basukura igikoni cyose. Ariko nyamara siko kuri, kuko twumvise ko n'agatonyanga kamwe k'ayo mazi warongeyemo iyo nkoko kaba kabitse za bagiteri amamiliyoni. Ubutumwa ni ubu: kuronga inkoko ntibyica bagiteri. Ikizica ni ukuyiteka neza ku bushyuhe bukwiriye.